Haleluya, kuva mu rugo iwacu aho hose muri turashima Imana. Uyu munsi twagize umwanya mwiza w'amateraniro, tugira umwanya wo gushima Imana, wo kuyiramya. Abana tugira batanga amashimwe, twese dutanga amashimwe. Tugiye kubasangiza uko iwacu byari bimeze, ariko twasubiye muri Zaburi ya 84 bere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7. Avuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite imitima inzira z'Igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambiye ku mugisha. Imitima yacu dukomeza gushima Imana, tukayikunda, tukayiringira. No mu bikomeye aho ngaho, muri ibyo bikombe bikomeye, muri ibyo bibazo bidukomereye aho ngaho, Imana ibyambika habaho imvura y'umugisha. Uwiteka acyambika umugisha mu gihe cy'ibibazo. Haleluya. So turagusengera aho ureka tubageze kubasangiza uko amateraniro yacu yagenze. Murakoze, saba umugisha. Imana ikatariye fudu tagiye kuryama, noneho none wogo wabyutse vuba sinzira, none leta ndyuka mami yandyukije ngo none mama itavuze urashaka kuryama, nahita vanayo ibitotsi, none nahita genda hano noneho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana uko uyu munsi ari birthday yanjye. Ndashima mwese ko mwampaye gifts. And I thank you, all of you, for singing for me happy birthday. And Amen. Amen. I think today is the birthday of Treasure. Yes. I think that nothing but fun came on me at night. The evil come on me at night. Uyu munsi buri mwanya w'amateraniro turashima Imana ko yatwemereye kuza imbere yayo tuyishima. Amen. Amen. Thank you, Lord, for protecting the coronavirus to go away in Jesus' name. Amen. Dear Father, I thank you for this day, and I thank you for this is my birthday. So let the coronavirus go away, and let the children come to you, and and give us energy and knowledge to understand. In the name of Jesus, Amen. Birashoboka ko abantu bashobora gukora amateraniro mu rugo bagashima Imana.